Nā, ko etahi I whai hua, ko etahi anō I kiri haunga, pērā I te hunga rawa kore me te hunga takuhe. Koera te ia o ngā whakaaro I kohia ake ai e Hinerangi Goodman I ngā huarahi o Rotorua, e pāna ki te aha, ki te tahua pūtea. If you are underprivileged, if you are impoverished, if you... Maranga ake pakangātu, koe a tērā ko te ia o te porotu a nei o te hunga whai pinihana o Rotorua. E kauhau haere nei ki runga I ngā tiriti o taua taone. Yesterday's budget is going to annihilate and cripple so many of our whānau, whether we are on the domestic purposes benefit, the invalids, the sickness, whatever it is, they're going to turn it all into one benefit called the job seekers benefit. And once that happens, that means that we are all on the same rate of the unemployment benefit, which is the lowest of all of them. Kei te tino puara mā te whaia, aha ko kei te whaka heke ki runga nā autu o nā kai, o nā whare mo te rent. I listened to the budget yesterday and I feel very sad for our people. Neke atuke I te warumano o te kaute o te hunga, e whai oranga ana mai te huhu atu o ngā pinihana a te kāwanatanga. Ara ko te tiro atu I ai nei, ka ahu pēhea te ara whakamua mō rātou. The fact that Todd McClay is not here shows us that National Act and the Māori Party will not front up to what they are inflicting on our people. You know, after you pay the bills, you got nothing left. I runga anō ki ngā whakatututanga o te rā nei, hei tā te hunga whai pinihana nei. He whawhai tēnei e kore rawa atu e mutu. These people that have got the money behind them, they can talk like this, but it still hurts the ones at the bottom. For only all of those people that you have shit on. Tūturu he apakura nui e kore pēr e ranonga hia mai. Hinerangi Goodman, te karere.